Туғаным қада жақсы аянды қанша? 4 гектар 10 сот. 4 гектар 10 сот. Бұл жер Хохлова орыс көрістері жалпы аянты 4 гектар 10 сот. Бізде жалпы осы шарымызда 50 көрістен бар. Анын 15-і жабылды, 5-і рекультивация болды. Так. Ошол рекультивация болгон жерлердин бардыгын кайтып иштетишибиз керек. Сарыпач, сиз өткөн тапшырма алгансыз. Могу жердин мына 40 жылдан бери турган көрүстөндү рекультивация кылып бошоттук. Азыр ушул жердин рыночный стоимость баасы 20 миллион доллар турат. 20 миллион доллар турат. Танан жанагы бизде мусулманчылыкта бар көрүстөн айыр көрүстөн экендер депчи. Үй албайбыз, аркы керек деген маселе болушу мүмкүн да, бияка үй курабыз, сот үйлөрдө. Возможно, где мы живем, ал жерде көрүстөн болушу мүмкүн. Аны эч ким билбейт. 100 жылдан кийин баары унутулат, 50 жылдан кийин баары унутулат. Ошон үчүн мына пайдаланбай жаткан жерлердин бардыгын кайтып рекультивация кылып пайдаланыш керек балдар. Эмне деген 210 гектар жер жатат. Азыр биз жаңы көрүстөндү ачканбыз, иштеп атат, да? Канча аян канча? 13 гектар 60 сот. 13 гектар 64 сот. Бит ошону иштетишибиз керек. Азыр 15 жабылдыбы? 15 жабылды. Ошо 15-ин ичинен 5 рекультивация болду. Ону акыркы эмелер качан коюлду сөөгүттөр? Акыркылары 72, эң аягы 2014 жылы коюлган. Мына Сулаймантоонун аркасындагылар. Биз сураштырды 2014 коюлган. Ошодун баардыгын акырында рекультивацияны тазалаш керек да. Бирди кара, даже второстепенный көчө. Автомат жандакы энебиз да ушул туруп жатат. Кана жанагы эме? Макарым акыл. Жо, эми азыр отурасың да, эмне үчүн кече отурган жоксуң? Кече мурда күнү отурган жоксуң. Ким карайт? Мен карайм ба? Кана караганың ушул. Орталыга толу арык, мусуларды кыр. Азыр эми жасап атасың. Жаса да ошолор бар. Любой көчөгө ушундай акыл. Эч нерсе просто писаниеге занимается. Карама. Бүгүн бүтөт. Вот много же. Стройка сухо. Да. Да. Так, можно дальше. Живой. Живой. Вот это все. Вот так крейка надо делать. Давай платишь. Помогите, полностью взял, хорошо? Совсем минимальный не надо просто қарай екі машина батпайды екен. Олар бат чеп кетті, көрдіңіз бе? Минимальный. Екі машина үстінде болсын, екі тақылар. Бірлі жаңа тақылар болды. Шынын кетеді машина кетеді. Қарғуят болсын. Қарын центрі.
карабай койдуңарса мына кара. Мына сууду ыйлап атат, мына чөптөрдү кара. 40 жылдан бери турган көрүстөндү рекультивация кылып бошоттук. Азыр ушул жердин рыночный стоимость баасы 20 миллион доллар турат. Эки машина өткөндөй болсун, и плюс тротуар. Олардын баарын алыш керек. Карасаң, гараж кылып алыптыр. Жол жок, жолдун үстүнө коюп алыптыр. Мына 50-нчы жылкы да. Ушу болуп уят эмеспи? Уже 21-нчы кылым болуп калдыбы? Эми мусуларды эле алып тегиздейбиз дагы. Астын подрядчик өзү кылат. Кудай кааласа жолубуз жакшы. Эми тротуарыбыз калды. Жеке мен бир көрдүм, ошону жазып коем да кайтып келип текшерем. Сен ойлоп атасың да, шеф бир айтты бүттү деп. Ал ичинен 15 жабылган, 15 көрүстөн. 35 көрүстөн ачык. Канча көрүстөн рекультивация болду? 5-өө, э? 5 болду, 5. Общий канча жер аянты? Общий жер аянты 210 гектар. 210 гектар. Аянты канча? 4 гектар 10 соток. 4 гектар 10 соток. Зары бач бүттү кечө. Бүтүрдүңүз бу? Бүгүн көчүрө баштайсыз, Бул жер Хохлова Орус көрүстөнү, жалпы аянты 4 гектар 10 соток. Бизде жалпы Ош шаарыбызда 50 көрүстөн бар. Анын 35 жабылды. Жок, 15 жабылды. 15 жабылды. 5 рекультивация болду. Так. Ошол рекультивация болгон жерлердин бардыгын эми кайтып иштетишибиз керек. Сарыкбаш, сиз өткөн тапшырма алгансыз. Могу жердин мына 40 жылдан бери турган көрүстөндү рекультивация кылып бошоттук. Азыр ушул жердин рыночный стоимость баасы 20 миллион доллар турат. 20 миллион доллар турат. Анан жанагы бизде мусулманчылыкта бар көрүстөн айыр көрүстөн экен депчи. Үй албайбыз, аркы берек деген маселе болушу мүмкүн да, бияка үй курабыз, высотный үйлөрдө. Возможно, где мы живем, ал жерде көрүстөн болушу мүмкүн. Аны эч ким билбейт. 100 жылдан кийин баары унутулат, 50 жылдан кийин баары унутулат. Ошон үчүн мына пайдаланбай жаткан жерлердин бардыгын кайтып рекультивация кылып пайдаланыш керек, балдар. Эмне деген 210 гектар жер жатат. Азыр биз жаңы көрүстөндү ачканбыз, иштеп атат, Канча аянты канча? 13 гектар 60 соток. 13 гектар 64 соток экен. Видите, ошону иштетишибиз керек. Азыр 15 жабылдыбы? 15 жабылды. Ошо 15-тин ичинен 5 рекультивация болду. Онун акыркы эмелер качан коюлду, сөөгүктөр? Акыркылары 72, эң аягы 2014 жылы коюлган. Мына Сулайман тоонун аркасындагылар. Ошолордун баардыгын уже акырында рекультивация тазалаш керек да. Макулбу? Бачы. Карабай койдуңарса, мына кара. Мына сууду ыйлап атат, мына чөптөрдү кара. Даже бул второстепенный көчө. Мына Курманжандатка энебиз дагы ушундай куруп жатат. Ана жанагы эме. Азамат. Мына кара мына акыбалды. Жо, эми азыр отурасың да, эмне үчүн кече отурган жоксуң? Кече мурда күнү отурган жоксуң? Ким карайт? Мен караймбы? Кана караганың ушулбу? Домкомдорун жөн эле отурат, кара. 15 штатың бар. Эч нерсе, просто писаниена занимается. Карама. Бүгүн бүтөт, түшүндүңбү? Могу эмне болгон здание? Пристройкасы бул. Я. Я. Так, могу жерлерчи. Оларда бир сыяк тазалап порядкалаш керек экен да бул жерлерди, карачы. Оларды алдыр, кара, итак жол тар экен, жолду таргатып салыптыр. Баларын баарын алдырт, жолду кеңейтели, макулбу? Мону
Көчөнү кичине чоңойтуп койсо кандай дейсиңер? Я. Замирбек Байшевич, кандай дейсиң? Жолду кичине чоңойтуп бир жагына кара, совсем кичинекей экен. Минимальный. Ооба. Ну, допустим, кара, 2 машина батпайт экен. Олар бат чыгып кетти, көрдүңүзбү? Ооба. Снос кылып жашнагы асфальт кылып койсок болгудай экен. Карачы. Бул азыр каяка барып кошулабыз? Милицейский дом бар го? Мрамор кылып бердиңиз го? Шуну частично кылып койсо эле болот эле, мурдачы. 1 жыл 1 километр, 1 жыл 1 километр, 1 жыл 1 километр. Так, ошондо бул кайсы көчө болуп калды? Молдонияз, а? Замирбек Байшевич, анда Азамат Каныбекович. Те башынан баштап минимальный. 2 машина өткөндөй болсун, и плюс тротуар. Бир эле жагынан тротуар болду. Түшүнүңөрбү? Тетадан баштап иштеп келдилер. Кара уята шаардын центри. Ушул жерден кадамдач канча чыгат экен эме? Рамыр. Успек, Ошо үйдүн сторунан 8. Кеде ушул үйдүн сторуна эметиш керек да. Я. Ушу болот да ушул жол, туурабы? Я. Тротуары. Ооба. 9-10 метр. Жо. Ооба. 8-9. 8-9 ойнот. Бул эми ички көчөдө. Ички көчө. Мына көрдүңөрбү? Эски строениясы мына. Колдорун баарын алыш керек. Карасаң, гараж кылып алыптыр. Жол жок, жолдун үстүнө коюп алыптыр. Мына өзү негизги эски строение могу. Союздун мезгилинде. Молорго алдыргыла. Кара, могу стенка кылып алыптыр. Как раз şu jolun akısı da. Ya. Jol trottoar. Şu ay uyalma ödeyim de jol tosu olgalı. Onu kara. Moda çıkıp aldılar. Bulça. Abırıfı olacağı. Buna gördün mü eski stроениени? Союздун мезгилинде баарын калтырып кеткен. Мына ушуну подпорочный кылып көтөрүп туруп, эме жанагы Алиевда кече Молдония, кече, ушул көчө, как раз көтөрүшүбүз керек экен ооба. Мына гараждын акыбалы. Булар арендада отурушабы? Ya. Yok. Mına o. Moğollar usta жестянщик arendada oturaba. Yok, biz neyiz üstüne mekanik emirleri var. Арендада. Ооба. Область территориясы. Ya. Гаражы биз арендада турабыз. Биз арендада турабыз. Жоқ, қана қалған машинелерден бері құтыш керек деп айтпадым білем гаражға. Қана. Қана сен машинаң қана. Сен машинаң қана. Неге үйіне мініп кетеді? Жоқ, неге үйіне мініп кетеді? Неге сен контрольда ойсың? Жоқ, не үшін контрольда ойсың сен деп? Қана машинелер. Кечке мал булар geç жатат дагы, иногда үйүнө алып. Жоқ, қана машинелер деп сұрап атам мен. Қана машинелер? Где машина? Где машина? Қана бұл жерде 6 машина болуш керек. 5 машина берген силерге, 4 дисциплина рукап. Қана қалған машинелер. Сізде машина қана? Почему?
Все, поставь сегодня все машины, все на своих машинах ездите. Апель по городу бардым. Не хотите по-хорошему понимать. Мой ақтаға таш басауыз еме. Зәурек Башевич. На полностью таш басадым оның че. Мерен алдында жасатауыз ғой. Полностью жасаймыз деп тегіс қылып. Именно осы жерде оживленный жерде адамдар жүріп өтеді. Кеш. Целый день ходит народ. Атайын үшін саған көрсетейін деп алып келдім. Жеке, мына кем қылыш керек мынаны? Жата береді. Şu қаншаннан бері жатады. Күнді постоянно айтам, еметіп, айтам деп ұмытып қалам. Давно түсіп кеткен уже. О, 3 жыл болды. Жасағыла. Ушын бүгін бүтіріп қойыла. Замыр, түсіндің ба? Тәйт башынан баштап сатынаға қылып, қазып алып, бүтіріп, соның қылып пәрет ақылып қойыла. Түсіндің ба? Мына жерден баштайсың. Такансы мына қырақ қалды. Уятта мынаны. Şeyden baştan temege çeyin. Ava, patporkaga çeyin. Sonra kıldayda ümit koğula. Muam üstün kara eme. Sonda kalmadı. Üstün karasan çilik memleket çöptürdü. Bu жерде farmov kılıp algıla. Azamat eme. Sonda kalmadı. Ушуларды өзүңөр эле жасай бербейсиңер дейм да. Кара, арып макбетин карачы. Соны формаплап жакшыныраак кылып койсоң, эл ыраазы болсо, мына зеленхой иштеп атат дейт. Кара мына акыбалды, кара. Өзүңөр билип жасай бергиле дейт. Повседневная работа. Сами занимайтесь. Обязательно алып келип сүрүп көзүңөргө сайыш керекпи? Мону жаса, мону жаса деп. Кара мына акыбалды, кара. Мынаны қара. Сонымен қалмады. Мына 50-ші жылқы да. Шу болу уят емес пе? Уже 21-ші қылым болып қалды ба? Қарашы маны. Қарасаң мына оңда бүгін. Қарашы уят емес. Қара шипырмен тосып қойып біре. Қара. Маны. Мына қара. Мына теректің керегі жоқ уже. Қарасаң. Материкти жоқ, мынаның керегі жоқ, мынаның керегі жоқ, мынаның қара мына. Бүтін мусорда слякат, грязь, қара. Қарачым, керегі жоқ нәрселерде. Бұны кішіне шаға дирет келтіріш керек та. Мына қара, күнде 10 мал өтөбүз жерде, 10 жол өтөбүз. Мына қара ақсақал жасап атады. Салам алейкум. Ауа қандайсыз? Арық тазалап атасыз баба? 18 kişiden de tazalayayım. Şunun bekleyeceğim büyükken bir tazalay verip koydum yerde. Bu yerde skat çok. Çok kalabalık. Tazalayıp bugün. Hayır ıskat çok. Bu yerde 2 tane bana alış gerek lapım. Hani 10. toparandan aldığım bir işmeyer gelip ben meğer adamın deyip 2 tane laptop sındırıp getti. Şu boyunca bu yerden kitle kaldı skat. Hatta ne olursa bu yerden Mına qara. Mına qaçandan beri жатады, шунчу. Жеңиш. Qaçandan beri жатады. Şunu alıp koyup koysun abi. Bugün baş etek ekipetinden полностью тазалағыла. Беден гаймен тосып тұрып керекті olan теректердің бар светті өчетіп алып салдып порядок қылғыла. Латокты оңдоғыла, жанағыларды оңдоғыла. Шunu көріп полностью тазалап. Ekmetten parada kesaklar. Bir cansıl baskılar, bir cansıl. Çekerek baskılar, çekerek. Mına ayaktan başlaysan buruştan. Azamat qanday ish ko'rsatib beradi. Bu abi o'zi biladi. Qaysi yerni olish kerak, nima olish kerak barini biladi. Shu ustidan boshlab turib dokonsa. Ikki jaqindan. Demek ko'rsatib beradi arxitektor. Ko'rsatib bersa, o telefonla almashib olg'idagi moni tushirish kerakmi? Kerak yo'qmi? Buni podrad qiladi. Ya. Buni podrad qiladi-da. Biz musulni olib beraylik bo'ldi. Hatto bu yerda ish yumush ko'payib ketadi. Endi musullarni olib tegizlaymizdaga astın podradchiga o'zi qiladi.
Moğunu açtırıp koy. Yolda açıp kenen kadar açık kalar. Makul mu? Tak, moğullar kaçanca olur değil mi? Yavuz, zayıf. Evet. Tak. Amcanın biri de Ha. altı Allah. Göç atışada. Çek beçanızı baskıla. Takalasa yolunuz yaxşı. Hem trotuarımız kaldı. Ha, bir burçatka basılıp başladı. Jeke men bir gördüm oşunu жазып koyayım da kayıt tek tekşerim. Sen öyle odasında şef bir ayette bitti de. içinde var. Ava. Kara çıkanında su salkın geldi kara. Ya. Yediden 5 minut öttü. Bugünkü reyting düşüren ayaklarda koyulan tartışmaların barın takdağını atlarlar. Canı yok yani kata. Onu жасаған іштеріңізді тез арада бүткөрүп сатылып пайдаланууга берели. Калганыңыз дер соолукта ойламайсыз.